Níos luithe im léana nar dul sí sainolaí de cud an Aontas Eorpaí Tuarascail ar cearta teangaí, thairng siad ard ar an 8-17 a coscan úsáid na Gaeilge ins na cuirteanna an seo. Bhí deis ag pobl na Gaeilge tuairim an tard aine nua John Larkin a chluisteal faoin cheist seo, nuair bhí sé ina ícaintúir ag códáil a reachtal pobl. Reachtal pobl ácáid sin seo aniu ar úsáid na Gaeilge ins na cuirteanna, agus thugmuid choú den ard aine John Larkin. Hannig sesin agus leir se fan dóan arcin sé héan ar an acteach deag tugus a seacht a chur an casc ar úsáid na Gaeilge ins na cuirteanna. Léir se sim agus bau den Gaeilge go generalta ins an socaí, agus is léir go greideann sé héan go bhfuil our fistracháin ins an dóid bhfuil an gelé seo a chur casc omláin ar úsáid na Gaeilge ins na cuirteanna. So dearcú into dearfá a bhí aige? Well, I think it was really quite significant that the Attorney General came to this event. He indicated his interest, but he also indicated potential future legal challenges that could be taken and some ideas around how those should be framed. So we'd be keen to see more cases going to court, looking at different strategies inside the courts as to how you could use the European Convention rights to challenge this particular piece of legislation. Táid fannachta ar nóia ar an strategy seo agus is léir gur ceart go mé an strategy seo déile le úsáid na Gaeilge ins na cuirteanna. Ach idir an dá len tá gach seans go dtiocfaí Gaeilge an hon tosaí le dúchlann uair a néadan act seachtaí trachas a seacht, is léir go bhfuil sé ag garach, is léir go bhfuil go nimrinn sé latram ar pobl na Gaeilge. Touching on something that Sílim go bhfuil a lán rudí go féidir dheanú agus táidir go go leanú nach ar na ceistena seo tá faoi cabbaide login cascúirteanna eile, beidir réimse de cascúirteanna, teannach ar ácóideachta imirt ar an éire Curtis Chile in San Channel. Lanston Ray leis a teagháil leis an ardaine, agus cumáil le héan rud eile an Gaeilge ceneal in súl na néine agus in méal na néine. Agus an ceist seo fa stadas mar bhain se le haach na Gaeilge cumáid mar bhain se le stadas agus stratas den Gaeilge, agus an forbit sin le atá in cartha leis an sochaí seo a bhágu hantása agus an Gaeilge bheith ag crí lá sin.